javno postavljam pitanje, a to je pitanje o kome ćemo više razgovarati narednih nedelja i gde preuzimam obavezu na sebe da se ponovo pojavim pred novinarima i da obrazložim zašto sam ovo danas pitao. A pitanje je direktno upućeno gospodinu Aleksandru Vučiću, ovog puta kao kandidatu Srpske napredne stranke i koalicije koja je okupljena oko njega za mesto predsjednika Republike Srbije. Da li mu je poznato i da li ima informacije da je visoki funkcioner Srpske napredne stranke uzeo ogroman novac od jednog tajkuna? I moje pitanje koje želim da dopunim ovo pitanje jeste hoće li se taj pomenuti funkcioner i njegov otac pojaviti u kampanji na mitingu u Kragujevcu kada bude miting podrške Aleksandru Vučiću. Još jednom ponavljam, nakon reakcije i odgovora, nadam se da će stići, a i ako ne stigne, preuzimam na sebe obavezu da pojasnim i dam detalje vezano za ovo pitanje. I pitanje završavam još jednim pitanjem, ako bi se pokazalo da taj visoki funkcioner jeste uzeo ogroman novac i primio mito ili je reketirao nekog, iako postoje za to dokazi, iako se slučajno taj visoki funkcioner i njegov otac pojave kao podrška mitingu gospodina Aleksandra Vučića, da li smatra da je dovoljno moralan da podnese ostavku na mesto predsjednika Vlade Republike Srbije i da se povuče iz kampanje za mesto predsjednika Republike Srbije. Time bi završio i bio slobodan da odgovorim na sva vaša.